ki khubor ki babnya ka India kan sayo ya ka jingtai surak kum kari Amerika haswa jung snam arjar arpusau entai arpun riutli ki green highways ban penyasno ya ki benta ba per ha kari bat bantau ya ki surak ki babha bat bajanai ha bajubab ya ka jingkli hador ba Raja Sabha ha ka kenta kali jingkli Menteri Katanat Road Transport bat Highway Nitin Gadkari ulo ong ba ki green highways kin penyaso ya ka Delhi sha ka Jaipur Chandigarh Haridwar Amritsar Mumbai Katra Srinagar bat kiwei ki nongba hasilentar ka Varanasi sha Kolkata ulo ong ba hadin ka jing pendep ya ki green highway kan sa penduna ya ka jingjingai na kawei sha kawei pat ka jaka हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूं 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा ये वचन देता हूं। Menteri Katanat ki kampo yeng ubat lakman rumbo